Phinde sibingelele babukeli beBlack Live TV emakhaya igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Sithemba ukuthi abantu baphilile bakahle. Le igama lohlelo lazo ke kubizwa ukuthi izimpande. Ezama-Afrika sinethulela uhlelo la sicubungula khona sibheka izinto ezithinta abantu ngokulashwa nangokusizwa nangokuthuthuka nanokuzama ukuthi impilo zabo ibe ngcono from esimeni senhlupheko njengoba nazi ukuthi ibala lempisholo lakithi noma abantu bebala lempisholo bakithi bathwele kanzima in our days. Sure. Sizelana ke sizokhuluma nabantu siza ukuthi abantu bathini basivakashela abantu basibhalele bakhulume ezinawo uqhubeka nokukhomenta kuma videos ethu subscribe like siyabonga kakhulu ngana ukuthi qhubeka wenze lo msebenzi kodwa kwethu ukulalela abantu baxoxe siza ukuthi beze ngani ngangasho igama lami ngoKing Sichaka ngwalapha kwaluqa singene kodabeni lethu namhlanje siza ukuthi sambe lisethe sikhona namhlanje usiphatheleni uzokhuluma ngani ikuphi engafaka isandla kukhona dadewethu sabona yebo sabona bhuti yaphila kona yaphila eyakuphi intokazi mhlambe ke singene nje sizwe mina ngidabuka eMfolozi indawo yaseMfolozi ngibe ngihlala nabazali bami nabashadile ba right nje empilweni sure ngihlala nobhuti ama bawu2 osisi bami bawu3 mina ngilasibona ekhaya okay oh wena lo tete mathumasha singasho kanjalo kuzwa ngapha lama lasibonona ngezizwe kuthiwa yasilawula into kanjalo bhuti so ake mhlawumbe sibuke indawo yakho ukhula emakhaya mhlawumbe noma la eMfolozi la ukhulele khona ukuthi isimo sakho in terms of education nokufunda ufunde kuphi waqeda awuqedanga izizathu songaqedi bawuthi awuqedanga kwaba yisiphi makuthi waqeda kwakunjani ijeni yakho in terms of education lapha emabangeni aphansi impilo yasekhaya yayi right yona ngikhulisa abazali abashadile okunye ke ngaphasi matric kwami Mfolozi High School okay ekuphaseni kwami ke ngangi-applyile vele ngisiza udade bethu bengisiza kwathi ke ngesikhathi kumele ngihambe kangimele ngithola indawo kanti u-anti wami uhlala eMlazi kwathi angizofundela khona ekuhambeni kwami ke into eyenzeka ngiyohlala ka-anti ngathola abangani ekutholeni abangani ke mina angihlale resi abangani bami bahlale resi sure mina shuthi uhlala ekhaya ngihlala ekhaya mina kubo ka-anti kanjapha emva kalokho ke ngathola nje abangani impilo ihamba kahle abangani bami ba rich ekhaya sinoma la uthi mhlambe siyahlupheka but yabo ngibona abangani siya-afforda kodwa hayi ngalendlela engifisa ngayo yabo umuntu emexoxa ngomzali wakho usuma ungenzela ukuthi ubaba ungenzela ukuthi kuba nalokho yabo nami mina ukuthi ish nami ngiyafisa ukuphila lempilo le yathatheka into kanjalo kusiyami alright emva kalokho ngangihleli endlini ngafonela umngane nami nje wathi okay asambi siyephathini umngane nami unemoto ufundile nje habe ufundile yes ufundile waqeda uyifunda Nelson Mandela shithi wabuya ke esengixolela nje indaba yakhe sure indaba iqale lapho emva kalokho ke into eyenzeka sisephathini sihleli kumnandi yabo bonke banekhe mina down nje unalutho ngosami uLazaro wasemhlabeni yancikile nje banganini labantu into ukuthi okay woza sibanibani siyahamba nami ngiyaphuthuma okay emva kalokho ke ngihlalele nje khona umunye ubhuti wangi-approacha ke kuleyo parts yabo nami ngathatheka ke mengikhuluma naye lo bhuti lo ngisibike nje isimo sami ukuthi yabo ngisho ngabangani bami ukuthi abangani bami bangabantu abanjani yabo nami ngiyafisa phela ukuphila impilo right kodwa ke ngisafunda nami ngisaphanda njengezinye izingane zesikole yabo okay ke esilalela isimo sami ubhuti emva kalokho ethi ayikhona izinto ezilula ezingenzeka ukuthi yabo methwa ngiyafisa ukwenza abongambuza ukuthi ngabe iziphi lezo zinto emesho ke angitshela nje ngenyanga ethize yabo emengitshela ngalenyanga le ngimbuza ukuthi angeke ilimaze abantu basekhaya angeke ilimaze mina
angeke nje ilimaza impilo yami into ezobe ilula athi hayi khuleka wena sisi ngoba into nje engathina ngeke uphathe silwane izinto kanjalo kahle kahle uyikhuluma indaba zokuthwala Oh okay saselapha ilapho kahle kahle ngithanda izinto sisi okay qoba okay emesho ngambuza ukuthi iyiphi indlela elula ngaphandle ukuthi nje kube khona izinto ezobonakala ekhaya ukuthi khona into engenza isolakalayo uyabona ayemesho ubhuti ethi hayi spoke obviously ngisibonakala asibonakala inhlobo wathi into engizoyenza okay bengithola iNSFAS ne sho ngizohlangana sale imali yeNSFAS ukuze ngikwazi phela ukuthi uye lapha nawo ukuthi ngiyayile kuze nenyangeni okay mengitshela ukuthi into izohlanganisa inhlabathi yamathuna igazi lami umuthi thizeni awumnyama kungathi uyistap tap sure into kanjalo emva kalokho ke mengihleli nje ekhaya okay wathi kumele iqale ngiyicabanga phela ukuthi yabo lento le uyayifuna ngempela ngiyayifuna yini yes ungakanani lo bhuti ubhuti una 35 wena umncane kuna ngimncane mina nihlanganiswa yini mhlawumbe uma kuthe yithula kuwena wayibika samuntu ofuna uthando noma mhlawumbe ubona intombazane ephathini lahlile phela khona into kanjani ngizothini waye uyi boyfriend yamngani wami kanjalo okay yeah noma phela ngibengamjwayela ngeke uphaphele umuntu wamngani wakhe yabo akusinto kanjalo right so wengihlebela kahle shothi ngoba wengikhonzile angisiyo umuntu yabo ngiyayithanda izinto but angisiyo umuntu othanda izinto kodwa ngiyayithanda into enhle okay into kanjalo emva kwalokho mengicabanga lento le abangani bami ngabatsheli yabo ngicommunicate naye ke lo bhuti lo ngengikwazi ukumdalula igama lakhe ngisithathe isinqumo ngangihleli nje ngikhumbula kahle ngisebusuku ngilele kuzoshaya 12 siyathandaza ekhaya sabantu abakhole kakhulu isikisi yanto kanjalo so nami uthi ngiyicelela ugodi nami kancane yabo kwaphela ngisho sigebeni uma sizokwenza into ethize endaweni siyakhuleka contact ugodi wabawavelela umvelo nqanga hayi into kanjalo nenze imkhuba yenu contact yena okay emva kalokho ngalobo busuku okay ngikhuleke nje kahle yabo njengomuntu okhulekayo sure emva kalokho ke ngimfonela ekseni ngapho 6 ngimtshela sengicabangile ukuthi right wathi uyihlanganisile imali vele bisihlangene imali mesohlangana ke athi ayisohlangana esikoleni la ngifunda khona yes okay ke wangilanda nje kahle umngane nami ngicabanga ukuthi wayengekho mengilanda sihambe kule ndawo leyana ngifice nje mama nje ukahle yabo mama ngangisi mhlawumbe ngizothola mama sabsaya yabo mama nje laba yabo unasi isithunzi yena but yabo sangena wathi siyazazi uzofunani ngathi yebo manje ngiyazazi ukuthi ngizofunani wathi okay into ezoyenzeka la wena ngizofuna igazi lakho bese soya emathuneni womuntu obe rich awuyi kumuntu obongekho right yabo ukuze lento le izosebenza ngingatholi umuntu oxayekile ngoba phela spirit sakhe ngithi sosebenza ngespirit sakhe sure angesithathe umuntu obexayekile ngoba namshuthi impilo yami izocikizela kumele nje uthole umuntu abo unaleyo nto nje obenemali ebehlaniphile ebo nje umuntu obe right empilweni okay ngivume inkinga phela bengazi ukuthi mhlambe ngingazi kanjani ukuthi okay lo muntu uya unjani urich ukanjani okay emva kalokho into eyenzeka bathi mama ayakhuleka yini uyabona uyakwazi ukubona umuntu so okay umuntu osifazana lokwenza la lento yes sure wathi uyakwazi ukubona yini ukuthi okay lelithuna lo umuntu ocebile noma akacebile wathi nathi ayikhuleka uzolala for 3 days emathuneni ngithi indlelani ngizolala kanjani kwaphela mekukhona abantu abezocheck abantu abamakubo yabo into kanjalo eficulele abazothwela ficilele bazothi ngiyathakatha yabo into yenzeka ke lo mama lo okay
ethi ayikhuleka angeke ubonakala yabo emeshweni nangempela akuyiqiniso lethi awubonakala okay okay ngamnika imali yokukhanyisa imali yokwenza nje zonke lezi zinto ubhudena usemnyango njalo yabo emva kalokho ke uma sohamba owaqala wangezisa ngenteli ezithizeni yayimnyama yona inuka emva kalokho sahamba ke saya kulawo mathuna engikwazi kwasho yeah saya kulawo mathuna wangenzisa ke izinto zakhona khona lapha kumele wenze angazi ukuthi ukhamba thizeni ufaka khona izinto yabo uzokulokhuza nje kancane sekancane kuthi igazi akusike like esandleni then igazi likhamela phakathi okay emva kalokho ithi inhlabathi le yethuna nalomuthi wakhona ibiza izinto zakhona yenze ngendlela enza ngayo ishunqisa ngendlela ishunqisa ngayo hlanganisa konke la ukhamba hlanganisa izinto yisi ekuhlanganiseni lapho ke okay shuthi le spirit lesi esikulomuntu lolele la obesebenza kanzima emhlabeni futhi obe rich ngizolala khona ngeke kubonakala ukuthi ngikhona yabo ngizolala nje kahle okay ngalala 3 days akubonakali nama ngingazi ukuthi okay usuku lesingaka uyena ngizobona ngaye mase efika ngisho ukuthi angazi noma ufika ngomoya indlela enza ngayo angazi ufika ngomoya noma wenze njani but nje uqhamuke sethushuka la should nomqondo wakho awukho normal yes because awukwazi ukubona into lesibili noma lesithathu yes into kanjalo uqhamuke nje sezokuvusa yena sure yabo ngoba phela ngicabanga ukuthi lento le ishisa ngeke ngithi impepho ngoba inukise kwempepho angazi ukuthi umuntu uthizeni uyakudakwa bese uyalala ke emva kalokho ekulaleni wami ngabona esefika nje ngicabanga sokusele lesithathu ngabona esefika nje ebusuku that time mntanami konke seku right le spirit salomuntu sizokusebenzela ungasona mhlawumbe ufuna ukuqashwa sizokukhulumela uzothandeka uzoba nogazi yabo uzoshada yabo umuntu esifazane bathanda ukushada yabo kuba nalokho nje imali izoba khona ngikuxakeke yabo umuntu uzoqhamuka nje umuntu ekuphi imali yabo emva kalokho ngempela ke izinsuku meyiqhubeka emeshweni ukuthi hayi 3 days uzoba nje ulala 3 days cabanga ukuthi indlela yesho ngayo ukuthi mase kuphela umunye 3 days lento le izosebenza emzimbeni wami nami ngase ngasazizwa kahle emoyeni wami abo ngathi umqondo nje uyalahleka yabo noma kuthiwa mhlambe ngile esikoleni thiwa bengingeke esikoleni yabo leyo nto noma uthi uyabuya umuzi angisibe nginayo mfethu uthi ethi cha angikhumbula la eclassini wena yabo ilanga qale ngathuka khona yabo ngaxaye ukuthi hayibo kwenzakalani ngempilo yami sophila impilo embili manje impilo ezimbili zalomuntu lo bese yimi kwathi ngelinye ilanga ngilele nje ekhaya yabo 12 o'clock okay ngiyazi ukuthi ngiyakhula ngiyazi phethe ngenze event wrong okay awukhohlwa vele ukuthi okay kumele ngikhuleke ngo12 okay sharp ngikhuleke yabo ngizwe ukuthi akuvumi nokuthi ngikhuleke yabo kodwa ngiqhubeke ngiforce endlela engangifusa ngayo ngayithola sengizumekile ngazi noma ngizothi silamba yini lesabo ngabe lengakhathali umoya abo angathi nje angazi kwenzakalani mengilala angazi kwenzakalani angazi ngayichaza ngayibeka kanjani lento le kodwa awulali but uyalala into kanjani because njengamanje uyazwakala ukuthi umuntu othi unokubona ukuthi uphila impilo embili banokuxoxela ngento ongayikhumbuli at all so naleyo kulala shothi makushaya u12 ngale kwa12 ugcina wena uthandaza then out of the blue sulele kodwa ulele akusenze ilutho abona lento le ngiyabona ukuthi ingiphatha kabuhlungu ngihlumeza ngalendlela le ukuthi yabo uthulele ngathi khona ilwane olala nazo yabo noma umuntu uthizeni olala naye yabo uvuke nje isingesansi singekho right sure yabo ngase ngisenkingeni nje enkulu ngiyayibuka lento ukuthi no man iyaqhubeka mengimbuza lo bhuti mengimfole ngithi ayingeke lento le ayisebenzi yabo ethi hayikhuleka
iqala kanjalo egazini angi-understand iqala kanjani yabo uthi uqala ulahlekelwe umqondo angi-understand ngoba bathi mina ngiyibone ngilahlekelwe umqondo kahle kahle Izokwenzana exactly yona ngokuthatha kwakho kwakuthiwa izokwenzana ethi izongivulela inhlanhla izongivulela izinto imali into engiyidingayo and abangani bane imoto okay mngani nami wonke umuntu unemoto successful ngendlela yakhe yabo so lo but angazi ube successful indlelani but yena wangitshela ke ngithi lula wathi ngeke ngikwazi ukuthatha le yangu izongihlula mina yebo noma ngeke ngisho ukuthi iyiphi leyo yabo khona ngelinye ilanga nje ngangiye emall mengemall ngishiye wantwami nomalume yabo mengibuya ekhaya bengibuza ukuthi bengavula ingane umnyango kade benoka and bebengibona ewindini anganga-understanda into kanjalo ngathi hayibo bengingekho nazi nje izinto athi msusenzihlima la wena nabo besingiqhatha nabazali leyo nto futhi bingasangiphathi kahle manje awunayo into ukuthi lento kungenza ngelilanga uzokuthiwa khona umuntu omlimazi ungazi kwenza mhlambe even kuthiwa usune boyfriend ongazi ukuthi uqomeni nakaza kwenzeka into kanjani yazi leyo nto bhuti wami ngicabange mengicabanga angazi ngiphathe abhlungu ngoba lento le angazi ngiyasaba ukutshela abazali bami nomngane nami angeke ngikwazi ukumtshela ngeke ngithi iboyfriend wakhe kanje ngoba phela yena shuthi uzocabanga ukuthi inhlambe ngifuna nomona ngoba ingcono mina yabo angikho right nasesikoleni yabo akusahambi nakahle angazi noma nginesidina noma nginesichitho angazi ngingayibeka kanjani lento le kodwa impilo yami ayikho right so ufuna kwenzakala njengamanje ngoba sila nawe siyakuzwa noma uyakuphelela amanxuko ngalento ufuna kwenzakaleni njengoba phela uyakuveza ukuthi wakhipha igazi wenzani mawubuyela kulomuntu ke usuyihambela wena uke waya kuyena komtshela ukuthi akwenzeki lutho angisizakali ngicabanga ukuthi akasafuna ukukhuluma nami ngoba ngazama ukuthi yabo ngimfonele akawabamba ama calls zami futhi nalo mama leya ndawo lena angiyazi kahle nendawo phela vele angiyazi kahle angiyena umuntu okujwayela ukuhamba indawo yabo so mhlambe ngangazi ngangizoya straight ngiyena lo mama ngithola usizo nje manje ngidinga usizo angazi ngabathela kanjalo abazali bami noma ubani umuntu ongangisiza noma khona inyanga thizeni noma umfundisi thizeni ozobe ngibukele kule shoni ukuthi ngikhona ukusizakala yabo ngoba impilo yami ayisahambi kahle ayike simene sika kahle ayikho right nje ayikho right angazi ngathola liphusizo yabo ngoba khona ukuthi ukubone la ko YouTube ko TikTok ukuthi okay thatha uSouth ithizeni uzokusiza geza ngawe icleanse wenza ukuthi fasta kuyafana kunalokho ngicindezele kakhulu angikhona ukulala yabo ngithola nje sekuthiwa ayikubonile endaweni ukuthi ngingekho lapho yabo thiwa ayibungeke esikoleni kanjani ubhala ama exam kanjani yabo impilo yami shuthi ibuyele emuva kakhulu naqala bikahle nje kodwa bo ngokuthanda izinto nje zasemhlabeni shuthi yonke lento ungayiblame nawe ukuthi ngenxa yocomparison impilo yakho neyabanye abantu ngale kokwazi ukuthi laba abantu ocomparison nabo baphila kanjani owakho umyalezo to youth enye semakhaya abantu abakwi-age yakho bayo still young kodwa into sobhekene nazo zinkulu uthini umyalezo wakho ekhaya sasivana into engayisho nje yamkela into onayo jabulela into onayo umuntu nomzali mjabulele lokho lento abanginika yona kumele ujabulele ungathi okay mngani wakhe emexoxela ngomzali wakhe yabo nawe usukabo usuzofisa le yona awazi ukuthi lento bayithole kanjani yona into engayisho leyo nto ukuthi bengalinge befise izinto bengazi ukuthi laba bantu bafike ephi yabo ngoba iyangilimaza ngazi uba ozobe ngibukele kulo show ukuthi engisize noma eshinamba noma yini ukuze ngizokhona bokusizakala ngoba ngiya esontweni deliverance yabo ngicabanga ukuthi kubuya more iya manifesta lento lebo imanifeste kodwa no deliverance angitholi sure yabo ngibonisa okay ngibevele bengisenyangeni iyona engisizile angazi ke manje ngiyile emasontweni ngiyafana
sis asibonga kakhulu isikhathi sakho sithemba ukuthi usizo uzokwazi ukutholakala nawe uyibona ubuyela emnganeni ubona ubuyela empilweni normal oyaziyo yokuphila kumuntu oyedwa onormal. Nami ngiyafisa kanjalo. Ngiyafisa kanjalo ngiyahlukumeza kakhulu emoyeni, senyameni, semphefumulweni. Sengihle ngishukwehla. Angazi yini engangisiza. Angazi umbukelo ngibukayo bengangisiza ngani. Ngiyafisa nami ukuthola usizo. Angazi nokuthi ngingenzani, angazi nokuthi ngangicabangani. Yabo. Manje lento le angazi yangilimaza, yangihlukumeza okwangempela. Ngathi sengiyahlanya, ngathi futhi ngingane ekuhlaza kanti angikho hlaza. Yes. Yabo ngathi ngiyadelela nje methiwa enza ukuthi ngithi ngikwenzile ngithola ukuthi akwenzakala ngihamba washa izitsha. Ngiyiwashile izitsha but ngithola ukuthi izitsha ayiwashekile. Ayiwashekile. Ngiyayibona leyo nto kanjalo. Okay, babukeli beBlack Live TV emakhaya injwayelo ke sijwayele ukwenza ngayo ukuthi ke sisize abantu osuke beqhamuka ngalendlela senze lapha nalapha kodwa incapha esinayo kulamalanga le ukuthi abantu mabefika kanje bagcina bephinda bebuyele into nezifanayo khona umunye umlisa nje bekade ekhona ekhuluma isimo esifanayo sithe siyabona kweziye indawo sephinde wanokheka kwenye indawo ngenxa yakho njalo ungabekezeleli impilo onayo elethu lokuthi bekezela lokho nakho ukwazi ukuqhubeka nempilo ngendlela normal ezokusiza le Black Live TV igama lohlelo izimpande ezama Africa kanti ningakhohlwa ukukhumbula ukuthi la ekhaya pharmacy yethu iyaqhubeka iyasebenza 24/7 mawuyidinga nezinto zakhona ukuthi ukwazi ukusizakala ululami phambili kama lapho King Sichaka ngwakaluqa asiphinde sibonana kwi episode elandelayo nisale kahle. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Live TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi description mekuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa ipromo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q so usebenzisa uthi black 50 ipromo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa ipromo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole ivoucher ka 50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay25 so ibani ni register ngiyenzana kakhulu bye. The Black Live TV.